Hadian ba kisan ngot ki MDC kaseng kongres ki laweng no ilade na kijinglong dekhot na kaseng kongres. Kisan ngot ki weipat ki MDC ki benang dan hapok kaseng kongres. Kila rai ban ai kijing kersyan ni ka People Democratic Forum. Haka dorbar ka ban sedang nadu lasai kasengi ka khat pratrek urisau ha KHADC. Kini kisan ngot ki MDC kaseng kongres ki benang dan hakani kaseng. Ki kentop yu shongknor ka yung dorbar no ka KHADC uba Manstadi Nongram, usembot shongknor uba Donovan Kharwanlang, Deputy Chief Executive Member ba PT Saukme, bat arngot ki Executive Member bakan top yu ba Jan Sing Tensong, bat ba Lam Prang Blak. Hadin baka Kongres Parti, Parliamentary Party PP yang ke Kongres, kelajir leader ini, jadang sujit yang atau leader bertemai. Iklim empat dia apa ni? Song kata bangin lek kumno, halor kata. Dia kata dah. Nomor ribu apa sengaja ke klaim beseng. Nrei lah suspend. Di bentai kata ban ong lek kumno, buat ingin hap hot suai ka. PP meeting. Di nomor bakal adon jan kan di session buat ngam sumi olah ban hot ini. Buat yang tangan sampai jadi. Yang mentang empat laban ong. Nomor ba mentang ngidang don ha geju. Pi ngidang don ha geju. Ngimpat decide ban ongin weng ngin weng nomor ba mentang ngidang long higi dekat hal tu ka long ngidang dong ha kejo ngadang pat herman itu bidang yebat iem di mentangin ongin don liang persya ne ngin don liang sensaru tegumbat haduk mentahi kemut ngidang di liang sensar senrei long ba ndang gila de besong meeting bading ngin sastu kumnungin le tadi tenta ya meeting mana besong meeting ba ma meeting dengan song hadin jangan di session nomor session kelak sedang la sini ngimlak lah ini nomor bangar ngalak lahabun kam nomor session happen kred iya session ya mentakan mat ya cua kumtu kumagalong menta nomor ka dorbar kalau hang ne menta di ban pen kelumari ke dorbar kam jubha di menta kumagalong menta kumot bangin sepek hadin jong ka dorbar yang mentang lah banong bangin nong, kamar lah sisngi kan long tu, kamlong so. Kita nak jutu ban perkelan lagi bang, sengaja dah suki istian. Hadu mentang kemat nimpat don kata, ni ya kebanwan ngimla banong. Pi bapa sengaja balik, usus kam untuk mentab long siam nomor ba, ini ki UDP, ini independen rok kersan pi, telong nak lagi pi pat pindah kumno ya ki, kita nak kerja keren. Dan haduk mentah tu kemat bangang ong pi ngangan pej hadin jangan di session. Namar balada kini ki perlok MDC nak gawe ki group nak gawe ki parti. Kisngau pada ong ba kabahangin kersan ni ba pensengai. Ti ngi pedengin sasim karai ha PP kumnongin le. Ndai lada mentah kini ki perlok ki badang pun ki dan baru sengai. Da ai ba un continue kum leader UCM jongka di council. Tentri lada kini kiwe bat ki perlok ki ong bang ngim seni asu eu te ngebot ngin seperkarang ta Kini kilengut apa MPC balai ka pediang tang kini angot balai ka pediang ya kini kilengut pelang batai pemerintah pi nak kalian ke parti ka pediang swa ya kini angot nomor banak kalian jong kini kiwe kidang don ka jing sngo atatin nomor badan na pedang ki MDC ki bapun show Dr. Lapang kumu presiden ti ki kwa bani keren ayu ti ya kata kam parla ti na kata golong ba kin haban pensuki swa andre ya gini ki argot golong bala baka ayu buat kila susin baik kita kajudai ta korkom banong ba ndai ban isu accept marmar na mariol ese ri golong breu bakla kum yalam kiwe Tekan jutai kata. Kata awak pelong ikut keras bahkan suspend bawa persengai. Pi ngatarai ya kadai kakam kepala selembah. Pi ya kadai ki kam kelong ka party activities. Kabau bak persengai ulang challenge berpori ya sorka challenge ya ke party. Kum tengah ta ke bak party kan hab ya ke ban sim. Kani ka jingtung PP leader nga ka kongres ka bes along rim banga nga along senior busaka parti
Ndai benong ba namar kane kam Sharman jit da ka ying, jit da ka darbar jo ka ying. Ndai ba jit ka Kongres ina. Kam Sharman lu jit da ka darbar jo MDC ying. Ndai dar pada jit da ki para MDC jo ka parti ha ying. Teka kam